Salamat po, Apong Dong. Magrasya at payapang aldo, kay kayungan po, no karing kayuman ngeni, keng parokya makatipon, keng komunidad, o keng bale, ipayabot mi po, ing mayap ayoras. Malawas kayo po, kening kaduang dake ning katang Mission Assembly para keng 500 years of Christianity in the Philippines. Abayan nyo kami po, keng mapila na oras para migiunam, kening kaya katamong kapag masosyan. Agkat da kayo pong talakad para king makuyad a panalangin a panimunan ng Monsignor Ricardo Jesus Serrano, ing Direktor ng Archdiocesan Liturgical Commission. King lagyunan ni Pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Ing kapayapan, amponing lugod, kambena ning kasalpantayanan, ay pagkalubna ning Dios igpa, at ning Ginoong Jesucristo mantabi kay kayungan. Ginukong Dios sa tigpa, sisisiyan ko at pagbidkilan king mabilog kong puso, ing pamikasala ko keka. Uling ikang Dios ko at kayapan alanganga, at ulining palsintanda kang lakwas king sablang nano. Tatantu kong matibe enamyuman mi kasala, king saup ning malagrasya mo. At isakwil ko ing dalan ang makauli king kasalanan, adwan ko naman ing kapatawaran mo king sablang kasalanan ko. Pati na ing malagrasya mo, king pamanyuyo at pamalsintake ka kabang biyeko. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, pamamasa iba't king mayap abalita agpang kang San Marcos. Katataulian pepakit Jesus karing 17 kabang mamanganla, sebyana nala ulinaning kayalandang kasalpantayanan at kesyasandang buntok. At uling elabisang maniwala karing menakit kaya kaybat ng sinubling mebye. At sinabi ng Jesus karela, munta kayo king mabilugayato, at ipanaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Miligtas siya ing ninumang maniwala at pabiniyag, o nang miparusan niya ing ninumang emaniwala. Karetong maniwala, mayakit lareting mayupayang tanda. King lagyo ko, makapalwalang demonyo, makapanyabi lang aliwang amano, ela numano bahalang ang giyang talnandala ring ubingan, o makainom lamang lason, itumpak dala ring gamat da karing masakit, at deti kumayapla. Kaibat nang migsalita karela, mita siya banwa ing Ginoong Jesus, at linuklukya king banda ng wananing Diyos. May kola ring alagad, at menarala karing sablang lugar. Seupanala ning Ginoo king obrang iti, at pepatunayan na ing panaralda, kikapamilatana ning binyan ng upaya karela, ing upayang makagawang milagro. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Pupurian at parangalanda ka, sasamban at pasalamatan da ka, Ginoo at Diyos mi, igpaming malugod at maganaka. Uling ritang mga ragul abage depatan mo ke kami, lalo na ing kalam ning kasalpantayanan, at inggap mi antimong regalo, limanang dalan abanwa ing milabas. Mitanam miya ing kasalpantayanan mi king biniyag,
Mi patubuan niya king upaya ning banal espiritu king kumpil. E kami mo meging talatuki, nunepa naman mituburan kami. Baan manatag king mayap a balita ning kanawan, karing pakakalulu, pati na karing pakalulu. Karing mawala, pati na karing magwala. Karing mitatawli, pati na ring mililele. Pataban at sesen miya sana ing kasalpantayanan mi, king kapamilataning alang patan at pamag-aaral, ba kaming sumulong belwan. King kapamilatana ning pamanalangin, baan akilala mi ing kaburian mo. King kapamilataning pamakiramdam king amano mo, ba kaming mirinan kabiasnan. King kapamilataning pamakisulong mi king lamesa mo, ba kaming masese king kabanalan. Mamungaya sanang dakalamayap adapat ing kasalpantayanan mi, patutuan miya sana ing kasalpantayanan mi, kapilan man at nukarin man, kapilan man balang penandit at panahon, nukarin man karing nyayaliwang sektor ning lipunan. Politikaya, ekonomiyaya, edukasyonya, healthcarea, sportsya, o libangan yaman. Kareti may haus kaming patutu king pangapropeta mi. Kareti manatad kami sanang sala busal na ning karalumduman. Kayapan busal na ning dewakan, kanawan busal na ning kalipitan. Katatawlian, ituring niya sanang pekamal at maulagang pamana ing kasalpantayanan mi. Iding kasalpantayanan niya sana ing mumunang pamana na ding pengari karing anak da. Ding makatuwa karing kayanakan. Ikaming mipanwanan, maging kanwanan kami sana karing kapatad mi. Ban kanita, abe-abe kaming maglakbe, papunta king kaganapan na ning biye. Idiadwan mi king lagyo ng Kristong ginumi. Santo Cristo del Perdon y Caridad, pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, ipanalangin mo kami. Ikaw yung sablang banal, ameging misyonero at pastul ket Pampanga, ipanalangin niyo kami. Inginu mantabe yake kayo, bendisyonan na kayo ng lubos sa mayupayang Diyos, ingigpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Inumpisan tayo yung kakatamong Mission Assembly inyang September 19. Anong nukarin, mikasyam a Domingong Nobena at mapupusyeti bukas November 14. Bayo tayo po isundu yung kakatamong pamitipon, agkatanda kayo pong kumang letrato kabang mititipon kayo. At gamitan tayo yung hashtag makatipon. Pabustan nyo pong idakede rin kakatamong Archdiocesan Social Communication den kaya kayong i-post ken Facebook. Kaniting kaduang dake ning kaya katang pamitipon, kaya katamo yang pigunaman ing kaya katamong aktibidades para kareng kalulu. I-Reverend Father Francis Dizon, ing Vicar General ning Archdiocese tamo, mapseyang mapilan a amano. Good morning po, may payabak po. Gising na, gising. Gising, pakilaway yun no po rin kasiping yun nung makagising la. Makagising la. Impong pamagat na ning kakatamong Mission Assembly kaniting kayabakan yapin ing migising. Migising. Nano ing burita mong migising. Nanong burita mong migising kaniting kakatamong Mission Assembly. Kanya pong minsan na di natangpuing lungkot kanako.
ikayo po, may kaya lulungkot kayo, nino po rin lulungkot kayo, pakitasyo na mo po rin gamat yo. Daratang kay katamo yan, maliban na mo siguro nung metena ka. So, uling may lungkot ko, may lakad-lakad ko kanita kay metong parokya, ang dati kong parokya, bang kanita malibang ko. Habang maglakad ko, may takid ko. At dinaya yung tindaragul ko. Muling masakit, may pa kulasyo ko. Aray! Ikayo po ang manasakit kayo na nung kukulasyo, yun ang kukulait yun. Ouch! So, dinayaya po yung tindaragul ko at masakit siya. Ikit kaya po yung bato, atakiran ko. Aba, yung lodyan, man bubulad. Bubulad yung lodyan. Man kikimot. Man kikimot. At kanita ako po may gising. Ting! Bigla ko po nga isip, ay, kinuko. Salamat po. Kumeging bato. Abubula ding bato. Uling alayang biye. Ayayang laman. Alayang laman. Hanggang malungkot ko kanita, sinabi ko king Gino, salamat po. At kumeging bato. Alang pakiramdam. May kumpisa kanita, mali po, 30 years old na ako po kanita kay pa mo pasalamatan ng Ginoo. Ko naman nasabing ko balo at ko makmulat king atin kong pakiramdam. Siyempre, balo tamo, atin tang pakiramdam. Pero kitang penanti tayta, may gising in bayong kabaldugan. Ning ka na akong pakiramdam. Ikit ki in ka na akong pangataho. Itang ka na akong lungkot. Midi na niyang kabaldugan. Pwede palang maging panatag, payapa, hanggang malungkot ka. Nepo. Kaniti pong simpleng kwento ngayon sana ay tindiyan tamo impake nangiting kay katamong gagawan kaniting kayabakan. Migising tamo sana king bayong kabaldugan karing meka dati tanang gagawan. Saglawayan tala pureng gagawana na ning ke Santa Iglesia ke Diking Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Lawen tala, pakatingiran tala. At pangadita mo na sana ating migising kay katamo. Migising tamo ka rin bayong kabaldugan amamie gana kay katamo bang kanita panintunan la pa at lawen deng dakal mga santing at mga pabaging mi abye kay katamo mi pagkalam kay katamo at abe pasalamat king Ginoo. King bayong kabilyan migigisinging bayong kabaldugan sa mga bagong kalagayan. Maari tayong magising sa mga bagong kahulugan, bagong halaga. Nung ako po ay nilagnat ng 5 araw, nagpa-test po ako ng COVID. Nag-positive po ako. At doon po nag-umpisa ang aking isolation sa public hospital. No po. Ang aking bagong kalagayan na isang COVID positive patient in isolation, naging daan po para magising ako sa 3 mahalagang bagay. Unang-una po, dahil kinabahan talaga ako at natakot. Kung natawag ko na po lahat ng mga santong kakilala ko sa pagdarasal na sanang gumaling ako.
At ang mga binabasa at na-memorize kong panalangin, halos dinasal ko na lang. Dinasal ko na sila lahat. Dahil kinakabahan na ako. Kasi sabi po nung doktor, nung third x-ray ko, nasa lungs daw yung virus ko at nagkaka-pulmonya na ako. Both left and right lungs. No? Lalo po akong natakot. Tapos nakita kong dumami na yung mga nakasabit kong dextrose. Naubos ko talagang tinawag yung lahat ng mga santong kilala ko at mga dasal, no? Pero sa bandang huli, naging isa na lang yung dasal ko, Lord, kayo na po ang bahala. Kayo na po ang bahala. Nagising po sa akin yung halaga ng pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos. Nung mabigkas ko yung panalangin na yun, Ginoo, kayo na pong bahala ka na ako. Yung takot ko, yung kaba ko, napalitan ng kapanatagan ng loob. Napalitan ng kapanatagan ng loob. No? Nagising yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang isa pa pong ginawa ko noong ako ay nasa isolation, hindi pinalikan ko po at inisip din at titingnan ng aking pagkapari. At meron pong isang palaging bumabalik sa akin at ayaw akong patahimikin. Ano yon? Bigla kong nagising muli sa akin yung matagal ko nang pinapangarap na isang mission school para sa ating mga kapatid na katutubo, no? Mga ahita. Minsan po kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makaupo sa board ng isang Catholic school. At doon, nagising ako. Nagising ako sa kagandahan, sa kalidad ng edukasyon na binibigay natin sa mga bata nating mga Kristiyanong Katoliko. How excellent the quality of Catholic education is, no? At bigla ko pong naalala na naman, ting! Ang ganda sigurong lalo kung ang dekalidad na edukasyon na ito ay maabot din ng ating mga kapatid na aita. Biro mo yun, no? Naisip ko po yun kasi matagal na rin marami na rin tayong tinutulong sa ating mga kapatid na mga aita at katutubo bilang isang archdiocese, no? Pero alam natin na bibihira, iilan lang sa kanila yung nakakatungtong sa kolehiyo at kung matapos man sa kolehiyo, iilan lang yung nakakapasa sa board exams. Kaya po, nung makita ko yung dekalidad na basic education sa ating Catholic school, bigla ko nga pong naalala. Sana magkaroon tayo ng mission school para maabot natin, maipaabot natin at matikman ng ating mga kapatid na aita ang dekalidad na edukasyon. At darating yung araw, mas darami sa kanila ang makakatungtong sa kolehiyo at mas darami pa ang makakapasa ng board exams. Biro mo yon. Darating yung panahon, magkakaroon tayo ng aita doktor, magkakaroon tayo ng abogado, magkakaroon tayo ng engineer, teachers, pare, madre, na mga katutubo. O di ba? Nabuhay po muli sa akin yun. Muli, nagising sa aking isipan dahil sa aking isolation. At huli na lang, napakahalaga po kasi na nagigising tayo sa halaga. Alam natin, namumulat tayo sa halaga ng ating mga ginagawa o ating ikinikilos. Sabi nga po ng isang komersyal, para kanino ka nga ba bumabangon sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay? Para kanino ka bumabangon? Di ba kapag alam mo kung ang dahilan at ang halaga, kung para kanino ka bumabangon, mas madaling gumising.
mas masayang gumising kasi batid mo yung halaga ng iyong gagawin at ng iyong buhay. Ganito po kahalaga yung gagawin natin ngayong umaga, ngayong sa ating mission assembly. Pinapakay po natin na sana sa ating gagawin ngayon, magising sa atin at makita natin yung halaga natin nang sa ganoon, lalo tayong magiging masigasig, mag-apoy ang ating pananampalataya, nang sa ganoon, lalo tayong maganahan para bumangon tayong sabay-sabay bilang isang simbahan na missionary disciple. Missionary disciple. So welcome po sa inyong lahat sa ating mission assembly. At sana sama-sama tayong magising. Salamat po. Dakal pong salamat among Kiko. Para po kareng bayong datang, at yuta po ngeni kayong kaduang dake ng kaya katamong Mission Assembly for the 500 years of Christianity in the Philippines. Ayo po kakalingwan kumang selfie or group picture at i-upload JT at gamitan ng hashtag makatipon. Para po king kaya katang mumunang pamigunam, pakiramdaman tayo po Most Reverend Florentino G. Lavarias, ing Arsobispo ng San Fernando, para king kayang reflection on becoming the Pilgrim Church of the Poor. One of the three key themes in the Second Plenary Council of the Philippines, or PCP2, is the Church of the Poor. The other two are Community of Disciples and Renewed Integral Evangelization. In his paper delivered during the last East Asian Pastoral Conference, Bishop Teodoro Bacani Jr. noted that according to PCP2, we come to true communion, to being a community of Christ's disciples, by becoming a church of the poor. Unless we become a church of the poor, communion, the innermost reality of the church according to Vatican II, will not be achieved by us Filipinos in the way the Lord desires. That is why renewed integral evangelization must be geared towards human temporal liberation and seek social transformation. Evangelization in the Philippines must be a service of and for the Church of the Poor. The Church of the Poor is centerpiece of the PCP2's vision for the church in the Philippines. End of the quote. It is this vision of a church of the poor that inspired us to envision our archdiocese as a pilgrim church of the poor, constantly renewing ourselves as a community of disciples and a community of apostles of Jesus Christ, our Lord and Savior. One important statement of our Holy Father, Pope Francis, at the start of his pontificate, also inspired us to pursue what we have envisioned for our archdiocese. He said, "I like a poor church for the poor." When the conclave was about to present him as the new pope, one of the cardinals present hugged him and said to him, "Do not forget the poor." These insights helped us realize that a church of the poor is a church for the poor. There are two ways in which the church is for the poor. The first is that the church strives to meet the material and spiritual needs of the poor. We usually associate the first way of being for the poor with the works of mercy, that is, the corporal and spiritual works of mercy. The words of the Lord Jesus, found in the 25th chapter of the Gospel of St. Matthew, verses 31 to 46, speak of our responsibilities to feed the hungry,
give drink to the thirsty, welcome the stranger, clothe the naked, care for the sick, and visit those who are in prison. These are concrete ways in which the church can be of service to the poor by providing them material and spiritual goods to meet their needs. Indeed, even the Holy Father added one to the corporal works of mercy, care for the earth. The second way the church is for the poor consists in this. The church is for the poor in the sense that we, the members of the body of Christ, are all afflicted by sin and the poverty of our fallen condition. And God's perfect response to our most profound poverty is mercy, the very sacrament of our salvation. In his first homily as Pope, His Holiness Pope Francis stated that, I quote, "We can walk as much as we want, we can build as many things as we want, but if we do not profess Jesus Christ, things go wrong. We may become a charitable NGO, but not the church or the bride of Christ." A church that is truly for the poor must address temporal needs, while at the same time offering something eternal that transcends the limits of mere human agency. When the church acts as a channel of God's saving grace and becomes an instrument of His mercy, it is genuinely a church for the poor. During the preparation for the pastoral movements in 2019 in our Archdiocese, I had the opportunity of talking to our brother priests and requested them this important task: that once they take canonical possession of their new parish assignments, they must use the first 3 months locating the poor in their jurisdictions together with their parish lay leaders. And prior to their visits, they ought to make a loving and conscious decision to go to them not as benefactors, but as beneficiaries. They will encounter Christ in the poor and let the poor teach them how to be poor. I also told them that during their meetings with the members of their parish pastoral councils, sabi ko, Karela, mumunayo lang diling pakibalak ding pakakalulo king parokya. And this is in line with what we read in Presbyterorum Ordinis, or the Life and Ministry of the Priest document in Vatican II, number 6. I quote, "Although priests owe service to everybody, the poor and the weaker ones have been committed to their care in a very special way. It was with these that the Lord associated Himself, and the preaching of the gospel to them is given as a sign of His messianic mission. Even bishops are reminded in the decree on the pastoral office of bishops in the church, number 13, I quote, "Bishops should proclaim the maternal solicitude of the church for all men, whether they be Catholics or not, should be especially solicitous for the poor and weaker brethren whom the Lord has commissioned them to evangelize." And also, in the decree on the lay apostolate, number 8, we note, "Mercy to the poor and the sick, and charitable works and works of mutual aid for the alleviation of human needs are held in special honor in the church." As a result, a church for the poor directs us to works of mercy, which ultimately points to God's mercy through His chosen poverty. Following the example of Christ, a church that is for the poor, in the same way that Christ is for the poor, must in some important ways be poor herself. And this is what we as an archdiocese hope to become.
We find in PCP 2, paragraph 245, we quote, "When the church in the Philippines becomes truly the church of the poor will feel at home in her and will participate actively as equal to others in her life and mission, a sign and instrument for unity of the whole Filipino nation." End of the quote. So, the poor too become missionary disciples along with their fellow baptized and members of the church. The Holy Father invites us to participate in the preparation for the upcoming Synod on Synodality this coming 2023. And He invites us to see ourselves as a church journeying together in proclaiming the good news of the Lord Jesus Christ. And this good news of Christ is a good news to the poor. I believe if the good news we bring, if the gospel we preach is not good news to the poor, it is not the good news nor the gospel of our Lord Jesus Christ. We pray that our response to the invitation of the Holy Father will strengthen our willingness and our commitment to become a church of the poor and a church for the poor, journeying together with the poor in our mission of evangelization and proclaiming the good news of Christ to the poor, becoming missionary disciples of Christ in the world together with the poor. Salamat po Apong Dong king kaya kayong maulang reflection. Ing kaya katamong arkidiocese at inyang mapilan a proyekto para kareng kapatad tamong mangailangan at pakakalulo. Ngeni po, pakiramdaman tala reng mapilan kareting proyekto. Ako'y Reverend Father Fernando David at imumuna akong destino bilang mumuna diakono pamo King Social Action Center of Pampanga, King Sakop bilang Assistant Director at Project Coordinator. That was 1991. June 14, 1991, may ordain kayo pong diakono. Bago yung major eruption, June 15, 1991, yung pinatubo. Actually, may destino po sana king metong nga parokya, kening Santo Domingo, Mexico, para sopan king medyo masakit na yapong marlon kunan kanite. Uneng may mapunging pinatubo, maraguling operation, maraguling obra, yapong Ed Panilio yung director, may niya diyang sahop kanita ka nga po seto para maging kasahop na. O pinulaot da ko ka rin, may dala ko pin keniking sakop, alos 4 years, 3 months ko rin keniking sakop, ang ganyang maordin kong pari. Alos yung obra kanita, bari naman po inyang pinatubo, maragul a probleming milyari. Dening tao, may nga tambunan laring karelang bale, may tambunan karelang kabiyayan, di karelang pibandyan, yung karelang asikan, pati na yung karelang pangarap. Bala mo alas may tambunan. Nyapin,
Ingo bro, kining sa ako kanto, yapin ng pamamaya relief, rescue operations, din kay potang daratang ng lahar, kailangan lang sopan, idala kitang ligtas sa lugar, dening tao. At makay mo naman, potang miras no keng resettlement, alos makanita mo naman, tang rehabilitation process yung makaba. Balo nyo, kekaling itang slogan na po ning sakop, king kayang resettlement program, you help them eat, now help them live, nga na. Aso pantalang mengan, ngayon isopan lang kumabye. At baluta naman kasi yung pamangailangan niyang panonitan, makapamita pin relief, rescue, rehabilitation, ni kay stress debriefing, seminar, ni kay man po namang kabiyayan. Siyempre, kailangan misunding pamibiyebe. At alawang meeting kailangan. Niyang alos 1995 na tsunuking resettlement ng tao. Ya po seto, kinaulnak po kanita, Bali na po itong kinaulnak ilipat na kadestino kanita. Daladapin keng resettlement. Yung Bulaon, City of San Fernando, yan po yung mungunang parokyang resettlement na maging parokya. Ngayon ipituno po rin resettlement parishes na po. Minuna hindi rin Bulaon. March 3, 1995, niya pong may destino ko ka rin. Baliyo ko tang po ang upseto kanita. Monsignor, nano pong gawan ko kayong resettlement nga po? Nano pong maging mission ko ka rin? Baliyo nga ekaling mo nang sinabi na, pag misa mo rin tawa mo nga na, ngayon po at ang ating masakit lang yan mula, po at ang ating mamamate, pag misa mula. Itang ano na kasakit abili, po at kaya ito, itasang ilang magkasakit maning tunpare, nga na, may lahar na lo, ano pa magkasakit, isang panamdamandang elami pa brand, lalong lalaking kailang biya kasalpantayanan. Kadwa nga na, panyadbong saop keng sakop nga na, nan mga may ay beta karelo, panyadbong saop keng sakop, popo nga ako. Yapin pong miras keng resettlement, bala niyo po yung problema, itang potang ding tao, siyempre, tsula ba keng mababang pamibiyebe, dabrik sabyan, panamdamanda pa po yung karelang biyeketang keng dati dang biyeke ni King Bacolor. Agadang kutang saying singda, otig seyo kami keti Bulawan, numano keketi, ikay malyaring kumabiye keti, uli nga laking kabiyayan, nga rane. Kapilang kay malyaring makawuli, king kay kaming talagang bale. Bitin pa ang isipan, yung karalang biyekeng resettlement, bala mo, permanente, blam temporary mo, talagang buli, bisadang buli, king karilang original tuknangan, king Bacolor, din ta ka rin. Yung pala pong Bulawan, kaya naklan na taulangan Bacolor po, po, mga 4,700 families la kanito, diyan ang king bank houses, diyan ang alapang bale, mga 1,500, makanitala po, kaya bidala keng 70 hectare gabon, mga more than 20,000 individuals la po rin. Nyapin po tang para-pareho la sengsing, para-pareho la sasabihan, o na ano, ika man paramdaman mo. Pero itapin, yung maging mission ka rin, bala niyo po, makiramdam mo. Itang bala mo makiramdam ka king karayangan do, kibat kaya kakwento mo do. Ating peka, ikit ko pong meaningful, bala mo yung pari, yung biyada rin pari, itang yung witnessing da, nung manandang patutuanan yung biya makiaganan ka rin kasi, may destino kaya po niyang mag-umpisa yung Bulawan, alay man pisamban. May tatagya pong parokya, alay pisamban, alay kumbento, alay gabon, kanyo talakat yung pisamban. It's a nowhere. Pero ang importante rin, tawa chula, kan tataya patutuanan, yung Santa Iglesia ya building, tawla, yung tao yung balayanan ng Diyos. Utapin, karinatandaan ko, siyempre, dakala sasaw. May kasama na kayong ministeryo ka rin, yapin ng muna, uling marugla problema, team ministry po kanta. Abi kay Father Francis Dizon, po, uling, nung ako mo, imagine nyo, more than 20,000 people, kaya bata, mula rin na servisyon. Adwa kayo pong pari kanita. Kaya ba't diyan da ko po ng diakono, balang ating maordin ng diakono, ating pong kasawop. At itapin, yung makasawop ka rin, yung misa, potang may titip mo na rin tao, at panandaman da. Ini mo, at nga pagsantungan. Kasi kutang da, nukan kayo po simba, nukan kayo po mga di, potang bisa kayong mantun lang santungan dening tao, at least agyang mumuna kayo tayo pambarong-barong, kaya ba't bagya-bagya may ngarap laring pagbuwang marugla pisamban. At yung metong makasap mo rin nga reading leaders.
balak mo kaniting mission, daralaming Diyos ka rin tao, pero disnan mo din tao, tinong kasalpantiyanan. Tamu, pinachula keng krisis. Ang tabayanan na keng krisis daranasan do, paksabihan ang pong tapin makikirandam karelo. Ang pangigit ko, itang panandam kong I am one with them and I am one of them. Uling kita pong bali, kaya parang diyan mo bitang kumbento. Meeting nga pong 25 square meter horse shelter at tuning ka rin. Tuning kay kang sala, pagkeran, pati kay kang dining, pati tasiya, 1 by 1 meter ya mo. King kataba ko ngayon eh, potang pagkasya king sarili ko ka rin mo. Pero balo na rin tayo, potang sasaklo ka rin ang poso mo kanyan, ikita mo rin tao, pwede pa nang kumabi yung pari keng mo kanyan. And ito pong masanding bala mo feedback do, bala mo yung pari, tanda niya naman yung pag-asa. Nung ila daranasan din, kami mandanasan yung makanyan. Ngaran eh. At ingikit ko rin yung saop na ning diocese, for example, aning kayo kukumustanda ka. At yung kayo pong Monday group kanita rin pare, balang Lunes, abi-abi kayo pong may pagkwento, may pagbanding, ang pong itapong mga di, ang pong itang saobda, kaya niya pong may baitang CCF, Common Clergy Fund. Kasi kaya karang settlement, wala nang pong stipend, nung magmisa kang mete, gratis lang ang pureto. Pero at least susopan na kami pureto ang kausan, din pari nga rin, ang tabayanan na kami garetang saobdan. Ang pong ingikit ko rin, yung mission, itang dening tao mismo, ikit do, at ila namang sariling mission keng biyero. Itang sinabi kong bala mo inugseda lakene, adi pala, barantawli, they have this sense of mission na ilaman gampanan din para sumulungla naman king karna pamibiyebin. Ang pong metong pong matindi ang pamangarap da keng pisamban. Huling imbiyera temporary mo, manintun lang pong permanence. Kasi balo da, during that time, din ka lang bali, param dala mo, use of rock contract nga ran. After some time, ibalik dala rin kayong gobyerno rin. Yung minuna po makanyan, param dala rin tuk na ganda. Makanyan tana mo nga ran, latang ka-permanent yan. At least mo, yung mga, they have no experience of a home, ikit ko, at least kayo mo mampisamban, panamdaman tayo itong tang marubla pamilya nga ran. Nya, may ngarap lang pong patalakad pisamban, king sap naman nga pong geno. Kanita po, dakala sasaop, agyang panahon na ning kalamidad, dening tao lalantok ng asasaop, hanaping St. Paul, where sin abounds, grace abounds all the more. Puputang daratang yung disgrasya, mas dakala grasya naman in datang, king kasalpantiyan taking apong geno. At itapin, akpasalamat ko, alampasan mo rin ito, bilang pari ni masanting karanasan mo rin ka na, kung may biyebe kang simple, gayang masakit, nilabas pala, ang pong itang potang paramdaman do, pati yung pari mismo, at yung nga pong ginagyan king kasakitan na daranasan. Ilang ilaloko pag-asa, at the same time, aman yung dula pa king kailang biye. Dan din sinabi ko, you help them eat now, help them live. Siyempre, in biye, kabud ka, kabud mga isnawa. Mo kabud mga antamo, o milalabas kayong pagkabiye. At yung pang, wala mo yung mission king resettlement, itas wala naman uri king karelang biye Kristiyano, putang ila mismo bilang Kristiyano, gawandang mata sa uring biye king kanang pamag-mission, kalupan mo yung gawa ng Kristo. John chapter 10 verse 10 nga na, I have come to give life, life in all its fullness nga na. King kay katang pamag-mission, itang ganap pa biye pong labis-labis, yana mo ng pagkapilitan tamong daptan, kalupan ng gawa ng ginutang Heso Kristo. Kanito pong year of mission, inte mo itang gifted to give, yan mo mayakit mo naman yan. Ati mo nga bangkit ko nantin, sumagid na ning kawalan, may lubas la pupi bale-bale, may lubas la kabiyayan. Pero bala mo, dening tawuling dinasan da yan, atin pa mo ring, aibing kaya ang sarili. For example, ila, meging leader lang mo karelang parokya, niyang itsula karelang parokya, niyang ipamelahar. Pero yung miras la ka rin, ikit na pa muna nitang entusiasm mo, kailan ibiyag pa muna niting. Regalo do, pero I bedo, and knowing, deni pong baculor people, ka-talented da po rin, karin ko ikit, ing talentura, pong ing karelang, ing pibandyan, mo pera, pero itang karelang kasigasigan niya, in 2 years time, matapadalakat may pisamban. Remember, 1997, karin tamig koronasyon, ni Biren de los Remedios. Bala mo, karin may ganap itang diatang regalong daralanan ng Diyos. Di pasignakan mo naman, nina,
Through these people, ang parang nakalasasa, papisasa, metong tamo ito, tinggang regalo ngayon, di paggalabdalangan para king apong ginut, para king kasuwanan ng balang metong at metong. Yapin kanito pong hirap mission mo naman, siguro metong yung pagganaka mo naman, bilang pasalamat, kaya ang panahon ng pandemya ngayon, balang kalupa na mo naman ito, sumagid na ning bala mo kawalan, pero eta kawalan. Atin mo atin tang ating aibye, potang pagkalubda mo na naman nga tsuke katamo. Ako'y Father Regnel C. Fertes o Among Ching. Ya ako ngayon kasalukuyan na Archdiocesan Director for Indigenous Peoples. Yung peka kaya na po nagkakatamong kapag nasa mission na nagkakatang Archdiocese, siya pinitang makasahop yan na banta din kapatid tamong katutubo. Itang akit da at aramdaman da ing presensya na ni Apong Ginoo, ing lugod na ni Apong Ginoo, kareng katamong activity sa gagawan kiyang kabundukan. Ing mumunan dilitang respeto. Yang may itong siguro pasalamat kay Apong Ginoo, itang karaskarin nga napin Bishop doon kanitang bayo, kulong kiyang kabundukan, ay katambing mangasal ka rin, ngunit ilang kultura. So, mag-observe ka pa mo, magigipag, wala mo, lawin mo pa mo itang karelang kultura. Itang kultura kayang potang atlang kematen, potang kakasal, o kaya itang, so, kapatambing, itang bala mo impose tamo yung tambing itang kayang lalam. So, makanito yung milyat. So, pero yung tambing, itang respeto ka, kasi naman na Katoliko eh. So, ating born again, ating Jehovah's Witnesses, ating pametong ka rin. Pero, okay naman. Ating mo niya, kanitang at ko rin, itang ka na akong magmaneo, pastor yung born again. Pota magmisa ko, ako ping kaya, pastori ka, pareho katamis yun na ako. Pareho itang dalan ta, pero so, potang magmisa ko, chika ng tricycle. Ing kasalukuyan na mission na ni Katang Archdiocese, siya pintang maging instrumento ni Apong Ginoo karening kapatatang ay na sana tang akit da at aramdaman da ing presensya na ni Apong Ginoo hanggang atsulag ang kabundukan ing kapamilatan da detang gagawang tamong aktibidades kayang kabundukan. Kalbawa, Simbang Bengi, Holy Week, itang kasal, kumpil, binyag, misa, so that. Ngayon at metong may bait mo naman, may bait kayong kakatang Archdiocese ka lang, itang scholarship program, no? May gumpisalas mo, atin mo naman kareng aliwang community sa susuporta na. Pero kayong Archdiocese namin itong alinto, atang 2008, itang may ngara pa mag-college, so, yung Merida Queen yung sinaup kaya katamo. So, siguro mga 2008 na ganyan. Mga 25 to 28 no din kiratang college graduates. So ngayon, as of today, atin tang mga 18 na scholars at wala kin pipitik dila na po ta akit yun magkatang picture na. Iting meto na kay bat itang livelihood, na kahit ang lalong pitang swimming pool, may uli na ning COVID-19, linto itang last year la pa deta swimming pool areta. Uling medyo makain busy, ako rin kaya yung katutubo rin. May tuno ko sibol ka, wata swimming pool. So, alin to wala deta. So, ngayon, at least, hanggang makanaan mo, potang ating mumunta ka rin. Arkiland yung 1.5, 2,000. So, itang detang, may kayo makitindala pang talakal ka rin. So, iting netong kaya detang, kaya 2,000 rin, detang maglin CR, pwede naman ang tabi. So, iting netong maging kaya. Kaya ba't ka rin chapels, itapin, itang normal kasi kanitang epa pandemic normally itang first Monday kanya may itong bundok pasbol kamyas second Monday king Diaz third Monday king Sapangwak patay every Thursday king Villa Mariaya kantang epa pandemic ano yung katamig pandemic medyo mega irregular na yung misa. Pero iting metong detang normal na gagawan ni potang kanitang epa pandemic. Ngayon naman kay maging source tamo ning kay kareng aliwang community sa bisang
mag-donate mo na kahit ang feeding program o kahit ang karatang school supplies da bala mo maging kahit mo instruments patang ating bisang mouse Kenny idala tala karela na kahit ating printer karang eskwela timo ya pusol na kahit itang mangailangan lang ball pens, notebooks. So, iting meto nga kahit at the same time, kareng kitang spiritual kaya naman po, kareng kakasal hanggang atin mo naman ang pandemic, kakasal lang po, pagpabinyag. So, pupunta lang ko na dito. Ang pong kumpil. Papadakay man yan kung permiso kang bishop doon para mangumpil ka rin ng anak. So, ito. But, pero, imeto nga masantin mo na may baitang Holy Rosary. Karang aliw ang bundok. Kakaikitang mag-rosaryo labalang bengi. Ating meto nga ay anta sinabi na kanao. Potang mag-Santa Cruzan. Potang Santa Cruzan ka rin. Potang kaya itang dito simbang bengi, diyang seminarista. Itang ati sinabi ka na ako, wakaliwan. Among kanya mo kung pakiramdam itang daramdaman mi kayabi kami kayang Archdiocese. Itang party na kayo ng Archdiocese. Nung nanitang gagawin kay Lalam, gagawan mo naman kayang babo kabundukan. So ita mas daig na pa itang material kanawan. Ita mong damdaman dang they are part of the diocese, Archdiocese. May ito ng kanawan para karelita. Patayan tayo, taping itang apostolate of presence, itang potang ating kakamaten, ausanda katamo, bibles tala datang meteda, ating kakasal, ating kumpil, then the spiritual side, mami kanawan karela. Pero kita namang material side, tapin din pamag-aral, mo detang aliwa, dapin ay among may po inisip na makapag-aral, mayari kayang college. Ngayon, sandan ako madam ang po sir. Hanggang matena ko kanyan, madam sir na yung sa kaya. Maragul ng kanawang karela, itang detang aliwa, tumoy-tametong, akopin, potang mayari ka, muna mong dilingan, pati may sweldo ka, dala may Jollibee mama na, ito pagsali. Manta naman ito itang, at least sa karetang 25 bareta, halos makasahop no karetang pamilya. Ngayon naman po, pakiramdaman tala, deng mission testimonies ning Cruzada de Penitencia y Caridad at basic ecclesial communities ay dakeda Reverend Father Jess Manabat at Brother Mike Lapid. Ako'y Among Jess Manabat. Kasalukuyan ngayon niya ako yung Cruzada Director na ng Cruzada de Penitencia y Caridad. Yung Cruzada de Penitencia y Caridad, penimunanen yung kakatamong minunang obispo, mong Cesar Guerrero. At iti metatagya inyang 1952. Ating para sana ng Cruzada de Penitencia y Caridad, mumunan dili, lingunan la ring ding kakatamong pakakalulo, kapamilatanan iting debusyon na ning Nona Virgen Maria. At iting debusyon na iti, payabot niya kakatamo na palalaman tayo yung kakatamong relasyon king hapong king Ginong Jesucristo. Nya sa potang lawen me, kita pa mong Cruzada de Penitencia y Caridad. Cruzada, buwan sabihan, kapagnasan. At itang kapagnasan na niting Cruzada nga iti, magbalik loob king hapong Ginoo, and at the same time, pakit lugod king kaparatamong tao. May gumpisa yan, yung mumunay niyang magiti yung diocese in San Fernando. That was in 1948 of December. Yung mumunang mi talaga kay katamong obispo ya, piniapo Cesar Maria Guerrero. At yan datang niya keti, abalo ikit na nung nano itang kabilian keti Pampanga. Malawak yung kakaluluan, wamat dakaling ing pibandyan, lalo-lalo na king Gabon, dakala rin kay katamong Ortilano, ing makalungkot ka rin mo, pinitang malaw ting agwat na ning kalulo po ing ning makwalta. And at the same time, the insurgency, detang den tao, kapatad tamong taulwal, pauli na nitang masakit ing biye, kaya riyari pa mo ing gera, so expecta mo talagang magkasakit la ring tao. At uling panataging pilubluban na ring tao, lalong-lalo na atin takot, lalo na ng bengi.
So ining ikit na ning obispo ngay ni kilom na ning lumbanwa ng pamag pastoral visit king Mabilog a Pampanga, ikit na kabalang puntalan ng parokya, ikit na malugod la reng tao king Pisamban, but at the same time ating kulang demotivate ang karelang kapagnasan para sumaw. Pero megi yan dala ning krusada nga iti para gisingan nita, biyaya nita. Putang mumunta na kareng parokya, mumunta kareng miyayaliwang komunidad, maliban ketang agkatan lang mga direng tao, agkatan lang magaral mo naman king kasalpantayanan, agkatan la naman maging mapamye. Bangkanita itangega na ganang darawda, lalong-lalo na po tang magbisa, midahon lang lamak din tao, itan lamak kaita, yan naman yung maging tipunan da, likuman da, patang kay yang idalada ken tutuking parokya o tutuking lugar apun talanda. At itay pamiyay ita, idake ya karen pakakalulu. Na metong yang masanting simbolo, tanda, na wamat ni kaya naman mo tantunda kalita. But it is, metong yang paganaka, it is a reminder that nakatamo paboren nga pong Ginoo kapamilatan da ring taong maganaka. Dakal ne meging activity in krusada. Metong karenya pinitanda daloya. Pupuntaya, karenya liwang komunidad, miyayaliwang parokya. At mekad patang dadaloya makanyan, kalupanan ni nga banggit ko ating agkatan lang mga di. Kanita niya nga papandemya, tintamong 24 hours apa mga di kareng rosaryo. Patakay ating magpakumpisal, ating babye seminar, babye amano, kausukan bang kanita reng tao mismo, lalo yan lalalaming karelang beluan. Emo king relasyon king o debusyon king Virgen Maria, but most especially yung kay katang kasalpantayanan, pag-aralan lareta miyaliwang sakramento, miyaliwang dogmas about Mary and about the church. And at this, kay Batnanita, atin mo naman magaganap aman tamong nung ating available na doctors, patakay mag free clinic, mamiyalang panulo, tang makanyan. At maragulyang bagay, itang paramdam na papakit na ning Santa Iglesia, lalong-lalo ng nokarnya itang parokyang Delawana na lingunan la ring tao. Potang sasabihan tamong kanawan, pininiing kalam at grasyan tinggap. At uling grasya, yan ang kaya may manpangayin tuliran, pero kusa na yung ibiye pagkalubling apong Ginoo. At hindi magaganap yun king mismong krusada. Lalong-lalo na karetan dakala pinandit na tagkilana la ning apong Ginoo, kapamilatan la ning Indu, deng tao. At panamdaman da itang tumula, maging panatag la, kapilubloban. At itang idakeme, itang tulang aita, eya mo kabud king amano, eya mo kabud kitang kimut, atin tamong very symbolical gagamitan king krusada. Ya pining lamak, ayaman wan tamo. Lamak, potang lawen me, lamak, kalam nga na, grasya. Yung grasya ngayon ni, dinake de ring tao. Binye de ring tao, dinaunde, ante mong kapasalamatan king apong Ginoo. At itang lama kayta, yamo naman ning babyeta mo, karening tao mo naman, lalong-lalo na karetang pupuntalanan ning krusada. At metong yang tanda, anong nuka rin, apininiing pamikatagon para i-share me nung nanoy itang binye na kay kaning apong Ginoo. And more than that, more than the lamak, apin mismo itang kasalpantayanan. The moment you share the joy, itang dinake mo yung tula, dinake mo itang lugod, dinake mo itang kapatawaran, lalong-lalo na kareng tao, itang maragula misyon na agagampananan ng krusada. My name is Mike Lapid. I am a lay coordinator at the BEC at the Archdiocesan level here in Pampanga. In BEC, metong yung antimong, I would call that
It's a new way of being church. Yung basic concept na ng BEC, itang siping lang bale, mikikit lang once a week, and then through this weekly gathering, mapaporma la, mikaka-formation la, pauli na ning pamamasada, pamigunam da, king amano ning Ginoo. Itang pamitipon-tipon da nga ita, milalapit la king bawat metong. God's Word makes us a community. And in that way, mikaka-aos na king English, mikaka-communion tamo. Mikaka-sanmetong tamo. No ka rin ring isisiping bale o cell ada na panandaman me na metong kong komunidad. Ing pamagpormang BEC magpisaya king parokya, ing parokya mamuyang awsandang parish formation team. Importante ya ita, bala mo core group ya. Core group ya na iyang mag-establish karening amanduang ng cells ami siping-siping bale. Naning metong a cell? Ing metong a cell is composed of 10 to 15 families, siping-siping, kem barangay, na itapin, may kikit la once a week, bangata, basan de, pigunaman de, ing amano. So akit mo kanta, potang weekly gagawan da nita, akit mo yung transformation na ring members na ning cell. Ako pian, uling ako experience ko na ken BEC, mga 21 years na ako na, itang pamiyabe yung mag-meet kayong weekly and reflecting on the Word of God, maragol niyang bahagi kayong transformation na ning metong na tao. And I think itang parasan na ning BEC. Na rening mga lating komunidad na rin, ring mga lating cells sa rin o groups, will really be in communion with one another, loving one another, and experience the church. Naning mo rin sabihan ng metong apisamban. That we are gathered by the Lord through His Word, guided by the Spirit. And then we discover na we have people who are with us, loving one another, trying to see, caring for one another, and nga gawa tam, batam, isaup-saup tam. Ako, yung experience ko kay BEC, yung kanawan iyatad na ng BEC, yung manibat keng Ginoo. The experience of community is a big kanawan. Potang experience mo na you belong to a certain community who love you, who care for you, who are concerned, maragol ng bagay ito. And when you feel love and love the people in your community, you gain this also self-confidence na you matter also. Itang biye mo, atin niyang kabaldugan, para keka, para karingaliwa. Itang number one, nakakit ko pa mo, kanawan. And I'm happy this is now the flagship na ning Pisamban kasi it's going to define us in the Archdiocese as community of small communities. Na may kakalugot, may tipon-tipon, may yabi, pahuli na ning amano ning Ginoo. And then this experience of community is itself an experience of God. Uy, tingnan, nung nokan niya yung Ginoo, ating kanawan ka rin. Ating kanawan. And I always believe na in Diyos yang mamiya kanawan kaya katamo. Whether that is emotional, psychological, financial, spiritual,
God will bring that to us, no? When we experience communion and fellowship with one another. Ita po ing part 2 ning kakatamong pamitipon ngening Aldo. Agkatanda kayo po ngeni, kilub ning 30 minuto para keng group reflection, sharing, and snacks. Rin po kakalingwan ing kumang letrato, i-post la keng Facebook kayan tabe na ning hashtag makatipon. Paga na kami mo rin po, ing tukyan tala pa mo rin ring safety protocols.
Malaos kayo pong pasibayo, kening kakatang Mission Assembly, ngening aldo ngay ni. Sana po, maging makabaldugan la, din kaya kayong sharing. Para po kayong part 3 ng kakatang assembly, idake na pong Reverend Father Joselito C. Henson, ang presidente ng University of the Assumption, in reflection para king mensahe ng Pope Francis, the poor will always have with you. Maipahildo po kay kayungan. Midake ako pong mapila na puntong malyaring tigunaman, ngayon pagmasusyan niya ang kalimang World Day of the Poor. Deti, basila ka rin kasulukuyan at mga labasan na mensahe ning Papa. Bayo kumunta ka rin, saguling lawe king istorya ng World Day of the Poor. Nung tatandaanan niyo pa, pigmasusyan tayo in Extraordinary Jubilee Year of Mercy, manibat December 2015 hanggang November 2016. May talaga lapang Holy Doors kanita, karing mapila na pisamban kim Pampanga. Kapamilatan ng Jubilee, buri ng paganakaning papakikatamo, king ing Santa Iglesia ni Baitia Paulining Pakalulu. At Paulina Niti, magiyasanang matingkad at tanda o simbolo ning Pakalulu king Mabilugayato. Kasarana ning Jubilee Year of Mercy niyang 2016, tetagne ning Papa king kayang Apostolic Letter, Misericordia et Misera, ing World Day of the Poor. Kapupon meron niyang may pagmasusyanity niyang November 2017. Kada banwa iba't kanita, magaganap ya ing World Day of the Poor, balang 30 Domingo. Atlong sangkan at mitatagya ing World Day of the Poor. Munang-muna, bandinan niyang karampatan ni atensyon o pansin ing kabilyan din pakakalulu at ing problema ning kakaluluan. Protesta king kultura ning pamanugse at pamanyayang at katlo ing pasulungan niya ing culture of encounter. Balang banwa, mamiyayang mensahe ing Papa para king World Day of the Poor. Manibat 2017 hanggang 2021, limanong mensahe ring binyening Papa at dening mensahe nga rin ilang buri kung di ng pansin. Ating kasing pabalik-balik ka tema, paulit-ulit a punto karing mensahe. Ay isip ko mas masanting lang pisabihan deti, kesa aking mensahe na kaniting banwa, yamo ing tutukan. Nung wariking kanta, lontaya ing refrain karing mensahe na. Kapamilatan na niti, baka sakaling akit tala ring peka pundasyon, king nasa ning Papa, hindi nan lang mumunang pansin din pakakalulu, king misyon at kasuywaning Santa Iglesia. O rin po ring mapila ni ikit ko. Munang-muna ing kametungan ning amano at dapat. Kadwa, meto nga pamilya, meto nga katawan. Katlo, ing pamakiyarap ka rin pakakalulu. At ing kapat, pamagbayo king sarili at king lipunan. Ing mumuna, ing kameto nga ning amano at dapat. Niyang 2017, ing ginamit ng versikulo ng Papa, may anguya king mumunang sulat ng San Juan. Etamo sa lulugod, kambira mo ring mistulang amano o pamagsalita, kailangan ning lugod tamo tutu at may papatutuan ng king dapat. Nung lulugod ka nga nawari, pakit mo king gawa mo king salita. Para king Papa, nanong kredibilidad tamong mamagsalita para ka rin pakakalulu, nung ita mo mismo tala kakilala, at alata na manggagawan para karela. Eta mo maging kapanipaniwala, nung mayayakit king konkretong dapat, ding iapseta nga mano. Ing Diyos king matwang tipan, Diyos yang kakampi ka rin pakakalulu. Iya ing magluwalo karela. Dakal taa kita sitas king matwang tipan, apatutu king ustisya ning Diyos para ka rin pakakalulu. At ding karelang karapatan.
at ing kautusan na kailangan lang sopan din pakakalulu. I Jesus naman kimbayong tipan, king umpisaning kayang pamanaral nga na, ing espiritu ning Ginoo mi pagkalubya kanako. Ban iyatad ko ing may pabalita karing pakakalulu. King malagwa salita, malapit laking puso ning Diyos din pakakalulu. Iting katutuan, masalang mayakit king be at kasuywan ng Jesus. May kisan metong yakaring pakakalulu. Nga na, king kapilan man depatan yu iti, king metong karing peka kalulong dili kareting kapatad ko, kanakuyo depatan. Mga intulid mo siguro, para kay katamong mayayaos talatukin ng Kristo, ing malapit lanman king puso tamo din pakakalulu. Ing kamatutuana ning papasyagtang kasalpantayanan, mayayakit king konkretong dapat. Masara ng paganakang Santiago iti kay katamo. Nung kabudya mo pamaniwala, dapat ala nemang dapat amayayakit kambena, kasalpantayanan niyang mete. Para king papa, sapating sabihan tamong malugod ta ka rin pakakalulu, pakit tamo king dapat. Ing kadwa, meto nga familia, meto nga katawan. Maralas tayong tutunggen ng ibpami. Metong ya karing paborito tamong panalangin. Siguro apansinan niyo, agyang makanano lakay ngerin tao, potang ikantaring ibpami, manahimik langan. Tatastala ring gamat tamo, potang kakantata iti king misa. At niya nga lapang COVID, mitatala ng tapagamat. Agpangkim papa, ustong inaus tayang ibpain Diyos, buri ng sabyan, mika kapatad tamo. Metong tamong maragula familia. Ding miyembro ning familia, atin lang masabal king metong at metong. Misaup-saup la. Ing pengari lubusing sayana, nung atin mumang metong a miyembro ning familia, ing malalakwan, magkakasakit o mga paboren. King Santa Iglesia makanyan mo naman, maraguling ing epami pante-pante king yatu. Ating mababiya sa gana, ating namang mamamateking danop. Ating tsapulo bale, ating naman dakal ay alang atok nangan. Pasibayo ing panagkat ni Papa, patutuanan tayo ing kekatang pangameto nga familia. Patutuanan tamo ing pamanaos king Diyos ang tingibba. Kapamilataning pamaglapit tamo karing kapatad a pakakalulu. Ban minsan pa, panandamanda, indake ning familia ning Diyos. Iting kametongan at pamiyugnayan, yan naman ing para sa ning Papa, king pamanandam na king larawan ng San Pablo, ing katawan. Miyaliwalang dake ring bibilog king katawan, buntok, mata, asbuk, at tiyan, gamat, bitis, at miyaliwa pa. Ing masalese, kimot ning katawan, manalumpakan king masanting dang pamiyugnayan, ding miyayaliwang party. Nga ng San Pablo, ing balang dake ning katawan natin niyang silbi. Kailangan no ring miyayaliwan ng dake ning katawan. Nung ing meto nga dake manasakit siya, manasakit la naman kambering sablang dake. Nung miparangalan niya maning meto nga dake, miparangalan la naman ding aliwa. Nung may ngari ang katawan ing Santa Iglesia, kat ita mo ring galame o dake niting katawan, maging mabulas ing katawan nung ding aliwang party masalesela, dapat ding aliwa naman mabubuluklat mga paboren. Hanggang din pakakalulu, lamidin ang pansin, hanggang din ang ulaga, hanggang lalon lang alang kwenta at pikakarine, hanggang aktibong miyembro ng Santa Iglesia. Kapilan man maging mabye at kompleto ing katawan. Metong karin kutang ning Papa. O ba't kasaguli ng tanggapan ing katawan ng Kristo king askening hostya? Dapat kasakit ng tanggapan king askening kalupan tao. Ing katlo, ing pamakirap karing pakakalulu.
Ing manong encounter, sentruya ka ring mensahe ng Papa. Maralas na yung gagamitan iti. Emo ka ring mensahe na para king World Day of the Poor, nunay pa man ka ring aliwanang obra at humilya. Medyo magkasakit ko pong ilikas kaking kapampangan ni ing encounter. Malamang niyayaliwa lang amanong kapampangan din katumbas na. Pamakihirap o pamakirungot, pamakitalamitam, pamipagkaluguran at pamangilala, pamakiparantaw, pamananggap anting kapante o anting kapatid. Maralas ta namang sasahog ka rin pakakalulu. Abutan talang limos, o kaya pamangan, o kaya panulo. Kimparokya, tintamang medical mission, o kaya feeding program, o livelihood program. O mekad, babiyatang donasyon ka rin miyayaliwang organisasyon, asasawap ka rin pakakalulu. Masanting naman iti, uling tudod ang kailangan din pakakalulu yung kakatang saw patayuda. Pero eta mo sana tutok ng king material pamanyaw. Migit karening gagawan tana, pag nasaning Papa, munang-muna at migit king sabla, ing pakiharapan la. Itang ela mo sana numero, o istatistika, o kekaldan. Itang balu tala lagyu, balu tala delanan, balu tala kwento, makababad tamo king kabilyanda. Ban kanita abalo tamo naman, nung makanano lang misip, nung nano yung paglalawid aking biye, ding karelang paninap at paninasan, ding panibataning karelang kasakitan, saya at lungkot. Maralas kasi, nano-nano nga nindarandaman tamo tungkol karela. Kesyo matamadla, alalang gagawang patingapon, manyad lang manyad, papanyaman talala, at taliwa pa. Aga nakakiyake ni Patricia noon, ing may gumpisa ka ring community pantries. May kisabi yaragong mayap, karing babatikos, karing pakakalulong, labis-labis kokonan. Huwag po natin silang i-judge nga na, dahil hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Kausapin po natin sila. Makinig po tayo at makipagkwentuhan sa kanila. Ing pamakiramdam, maulagayang sangkap ning encounter o pamakihirap. Para makapakiramdam tang miyamasamas, kailangan makabuklat tayo isipan. Ing makasadyang mabiyasa ka rin taong pakiramdaman tamo. Kailangan mo naman ing sikanalub. Uling pota, kailangan tang aminan ing maliya ing kekatang isipan, posisyon o pamalak, o kaya meging makitidya ing kekatang paglalawi. King Biblia, may kitagmo ni Jesus ka rin pakakalulu. Malinaw yung halimbawa yung istorya ng Bartimeo. Eya milapit ni Bartimeo kang Jesus, niya Jesus mismo impepayawos kaya at kitnane. Nano imburi mong daptang kukeka. King pamagkitagmo ng Jesus kaya, arandamana ing pakamal at masabal ng Diyos. Gambulan at pasulungan niya in culture of encounter, nga naning Papa. Ing panugalyan ing pamakihirap, pamakipagkaluguran, karing pakakalulu. Aliway itang pisasalikot tala, tuturing ang timong pikakarine, o kaya magkunwaring elamimiral. Ita mo ing lumapit karela, etana panayan pang ila ing lumapit kay katamo. King pamakitagmuta karela, akakatagmuta ing Diyos. Masipit nang mumungkahi ning Papa, ing kumbiran laring pakakalulu, balangal do ning World Day of the Poor. Makirungot karela, misulusulo king simpleng pamangan, mipagkwento, king makaniting paralan, mas maging makabaldugan niya ing pamasusita mo, king kapiestahan ning Kristo ngari. Kapamilataning pamakihirap at pamakirungot, karing pakakalulu, mekad akwata mong adiskubre ing karelang pangataw at likas sa ganaka. At musbong hinto na pamikaintindi at abeyabe pamanigobra para king karelang kapakanan. Ing kapat,
pamagbayo king sarili at pamagbayo king lipunan. Sabianing Papa, iting pamakirap o encounter, tamo ka rin pakakalulu, yang medalan king pamagbayo king sarili. King pamagbabad king pamibibeda rin pakakalulu, kaulan tayo sana ing espiritu ning kakaluluan. Tutoy importanteng pibandyan, dapat king kairianin Diyos, pamidakayan at makabuklat at pilubluban ing mas maulaga. Aliwaing pamanipon pibandyan yang mumuna ng parasaning biye. Wari yan naman imburi ng sabyan ng espiritu ng kakaluluan iti. Ing kagana-gana binye, ing sabla peparam at pigkalub, at uling binye at peparam, dapat sa sarilinan. Pagkaimut, nunay makasadyang idake at pamemo naman, lalong-lalo na karing mangailangan. Ing espiritu ning kaimutan, yang yamot ning kakaluluan king yatu. Ing kaimutan, bubulaga na katamo karing pamangailangan ding aliwa. Agpangkimpapa, yang peka mabay talisyon at tiro ng kekatamo ning salukuyan na pandemya. Ayalak tamo, ingugnayan tamo king metong at metong. King ngalan taong mabibye o mamamate para king sarili namo. Ayalak tamo naman nung nanula rin tunay maulaga. Hindi takmo naman talaga yung kailangan para aranasan tamo imbiya makabaldugan. Pero aliwa mo yung personal na pamagbayo yung kailangan. Kailangan la namang suryan at baywan din balangkas ning lipunan ang magpasakit ka rin kalulu. Da namang kasalanan din kalulu ing kakaluluan da. Maralas, bunga na yung matsurang sistema, papabor ka rin atinana. At lalo namang mipapakarok kabilyan dingala. Ing obrata mo anting talasal pantaya, king amano ning propeta Isayas, yapi ning patluran laring tanikala ning pamamusabos, at kalagan laring tali ning paud, pan itimawa laring mayilipusta. Dakayanan lang pamangan din taong danupan, tagapan la karing pibale-bale, rin pakakalulong alang tuknangan, paimalanan la ring lubas. At para agam panantay ti, kailangan tang misaup-saup, abe-abe manigobra. Uling sobraya karaguling problema, taya solusyonan nung magkanya-kanya tamo. Nga naning Papa, pamiyaduangan ali competition ing kailangan. Pasibayo, ore ni ring paulit-ulit a tema kikaring mensahe ning Papa. Ing kameto nga ning amano at dapat, meto nga familia, meto nga katawan, ing pamakirap, karing pakakalulu, pamagbayo king sarili at king lipunan. Sana po, silip tayang ditakmuman ing pamisip ning Papa. Kay ba't daring apat at temang reti, mapilan pong pamupo sa yamano. Muna, masalang maiyakit king dim pakakalulu, sentro laking pamanungkulaning Papa. Sangkan mo naman itiyo, ba't siguro Francis yung pinili ng lagyo. Kalupa ng San Francisco ni Assisi, karing pakakalulu ne buring idala ing misyon, ing para sa ning Santa Iglesia. Ing makilala ing Santa Iglesia, anting kakampi daring pakakalulu. Ing Iglesia daring pakakalulu, para ka rin pakakalulu, kambi rin pakakalulu. Kadua, para kim Papa, ing peka mensahe ning Ebanghelyo, yapi ning pamakirandam king aklis din pakakalulu. O iniimburi ng paganakan ng Papa king mawilog Santa Iglesia. Ginamit pa manyuri, iba't karing awsan tamong social sciences, o king resulta ning pamanyaliksik ni eksperto king kakaluluan. Pakiramdaman niya ing aklis din pakakalulu. Itiya yung pekalamaning may pabalita. Itiya yung pekalamaning pamanaral ng Yesus king kayarianin Diyos. Katlo at katataulian, inumpisan ning Papa yung proseso para king synod on synodality. Layo na niti ing marandam labosis ding sablang talasal pantaya.
ding karelang kutang, ding karelang pigagap at paninap. Maulagang sangkap ning gagampanan tamong Congress on Synodality ing encounter o ing pamakiarap karing pakakalulu. Kapamilitanan niti, lalo lasang ni palapit din pakalulu king Santa Iglesia. Ing panandamandang elamu bilang nunay kabilang la. Ing synodality ag pangkimpapa, magiyang maragula biro o kalokwan, nun ding pakakalulu at mililele, ding alam boses, elam marandam at miyabi king pisasabihan. Hanggang niya mo po ka rin, may payaldo at salamat king kaya kayong pamakirandam. May paabak po. Ang katlong tema na reflection ng Pope Francis' message, "The poor you will always have with you," na piniseta ng Father Josel Henson Kekatamo, pewagan na lading makatuki. Muna, di kabanwang kapag masusyan king World Day of the Poor, bang midinan karampatan na atensyon din pakakalulu. Kadwa, protesta yaking kultura ng pamanuse at pamanyayang. At katlo, kaulan ng kultura ng pamakitalamita. Kareni miyayaliwang kapag masusyan, areni na may gumpisa king pamipatatagna. Linawin na lang Father Henson din padrun dareng laman, dareng mensahe ng Papa, at paralawin niya yung kabuo ang mensahe dareni king pilang banwa. Apat lareng meging mapila na ikit kabuang tema ng kikatang speaker at nanong hamon abibiyan na kikatamo. Muna, ingkameto nga na ning amano at dapat. Pinakamensahe ng agpangking kikatamong speaker na inglugod ka rin pakakalulu. Konkreto ya, potang patutwanan niya king gawa. Alalang laman at saysay ding amano kung alang konkretong gawa. Ing hamon, ing lulugod, kung lulugod ka, bakit mo keng gawa, mo keng salita. Kadwa, mayakit api ni metong nga familia, metong nga katawan. Ing lugod king pamilya, tutuyang malapit king puso ning balang metong. Apertado tamo po ang ating masakit, kararasan, mawawala, mililele. Kaya ni-inisplika ng kakatamong speaker na yung pamilya dudurot king sariling pamilya. Pewaga na naman na ding amanong Santa Iglesia, igpami, katawan, niyayaw lang parti, bilang simbolo na ng pamikalugod kapag masalabalan, lugod ka rin pakakalulu. Din pakakalulu, kung lakwanan na ng pisamban, kapilan man, maging kompleto ang katawan na. Di kwa na hamon ng speaker agpangking kutang ng Santo Papa. Opat kasagli ng tanggapan ng katawan ng Kristo, king forma ng hostia. Dapat kasakit ng tanggapan, king forma ng kalupang tao. Tatlong tema, pamipakahirap ka rin pakakalulu. Peka timid na kenining kakatamong speaker, ing amanong encounter at miyayaliwang konteksto na tatagkil ing pamakirandam, pamangilala, pamikitalamitam, pamikaluguran, pamananggap at aliwapa. Kini pewaga na ing kalulu, iya tagatanggap donasyon mo at ing masabal karela, iya ket ang level na tagatanggap lamo. Ngunit tao lang na ating istorya na pakirandaman, bang akilala tamo, bang mabiyasa tamo king kwento da. Ing hamon, bukod king pamamaya tamong sao material, kareng pakakalulu, pekirandaman tanala, pekiarapan, nakipagkwento tana karela, pas maantin dyan tala. Kapat, at tema ay may presento, pamagbayo king sarili, pamagbayo king lipunan. Ing kapat at tema may katumiya naman king katlong tema. In-encounter kareng pakakalulu, mamungaya namang pamagbayo king sarili, uling mababiyasa tamang bibiyebye king spiritu na ning kakaluluwan. Alaway binyedo na syon o pera magpabayo, dapat makanano tamong bibiyebye king kasimpian, nano yung maulaga at nano yung matatagan. Then yung pamagbayo king sarili, dapat mabitasala naman king pamagbayo king lipunan. Sistema at struktura mapanabuso, manlipit. Personal transformation towards social transformation adaptive. Pamiyadwangan imbes na competition, impewagana naman yung speaker. Ing hamon,
Impa makitalamit ang tamo ka rin pakalulu, nanumigbayo kaya katamo. Nanimeging partita mo para king ikasulong ng komunidad. Ipusa ni Father Henson, impa magbuod ka rin 4 na tema at atin ding impakakalulo, ela statistics o datos mo. Ela numero. Ela subject ng research o pang-akademyang pamanaliksik. May timid na rin kapakakalulo, kaya bela. Mawalagalang parti at inlang boses, mabielang, ila in simbahan. Itindahilan yung focus ng Papa. Itindahilan mo naman o ding boses lang mawalagalang marandam king proseso ng synod on synodality. Pasibayo po, mayapayabak at dakala salamat. Dakal pong salamat Father Josel and Sister Norlin Kareng Dinakeyo. Katataulian, anyaran taya po ngeni ing bendisyon na ning katamong arsobispo. Ing lubos kagalang-galang, Florentino G. Lavarias. Talakad tamo po. Panalangin ding mituburan at talatuki. Kilakinig pa ang anak, ang ni Espiritu Santo, madalangin tamo. O Diyos sa igpami, tiburan may ng anak mo, king yatu, bani pasyag na yung maya pabalita ng kaligtasan karing sabla, karing makasalanan, karing pakakalulu, mayayalipit, masakit, may paimburisan at may paburen. Dinaon ng biye na king krus para kay kami, at sinubliang may biye, king panibayong biye, banat busana kami at isut na kami, king metong at metong. Tiburan ng banal espiritu mo, karing apostol, ban manyundo, king obrana ng anak mo, at tayran ding sabla, king kaligtasan. Pasalamatan da kawig pa, uling delakit mo kami iba't king kalalumduman, papunta king sala. King kapamilataning malugod mong tangka, 500 na banwa na yung may labas, kanitang dinatang laring misyonero, ting labwad me, bani pasyag, king maya pabalita ng Jesus, anak mo, karing pipumpunan me. Iti yung ginawa kay kaming balayan at banal akapulungan mo. Ingkalam ng kasalpantayanan, inabaya na kami kay kabanding karalumduman at sala, pangasambot at agumpena ng kasaysayan mi at timong balayan mo. Ing kasalpantayanan mi, making tunay ang sala para kay kami, asasalag busal na ning karalumduman. Ibayo mi kay kami ing grasya na ning Espiritu mo, ang managyag kay kami, king maging talapatuto ng Isus ay anak mo, king yatong pisasagsaga na ning kaimutan at kasakiman, pamanasakit at pamakamate, kailan hustisya at katuliran, sakit at kasakitan. Mananunasan ng kasalpantayanan mi, pisan metong anak kami ang timong anak mo, ban lumingap at lugod, king metong at metong. Mananunasan ng banal espiritu, di na kaming upayang maging talapasyag ng may pabalita, karing kapatid mi katiking Asya at karing sablang bansa. Pagkalan mo kaming tapat at kapagnasan, sumawap karing aliwa, bilapi king kasalpantayanan, king Ginong Jesus, ban midake king tula at biya mo. Mananunasan ng ing naman na hindu, ing tala ning pamipalaganap king maya pabalita, ang tabayanan at ipanalangin na kami, ngining lilikas at darake miya, ing kasalpantayanan, karing aliwa. Mananunasan ng ing matibe lugod at debosyon mi, king indumi, at imong mal ay indong iubog na kami, maging tunay talaptuki at talapatutu ng Jesus, karing sablang tao. Panay makasadyang mituburan at mamintu king nanumampagawa ng Jesus kay kami. Iti adon mi king kapamilatan ng Kinumi Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang magaring kambe mo, king kametong aning banal espiritu, Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. At bendisyonan na kayo, ng Diyos sa mayupaya, higpa, poing anak, ang poing Espiritu Santo. Amen. Iti po, ing kaduang dake ning kakatang Mission Assembly
for the 500 years of Christianity in the Philippines. Isunduta mo po ing kakatamong misyon, ing manatad kanawan, karing mangailangan, itamong mipanwanan. Arapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang gaking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misyon mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing misyon para king Ginoo. Arapan tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misyon mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masamal, hustisya, kapayapaan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekatang kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapaan. Arapan, amoy masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo,